Uprkos obimnom dnevnom redu, zahvaljujući ekspeditivnosti koja je za ovaj saziv karakteristična duži period i evidentna, vlada je bez diskusije za većinu tačaka samo za sat vremena apsolvirala 49. sjednicu. U uvodnom dijelu na prijedlog Ministarstva unutrašnjih poslova usvojila je prijedloge zakona o mirnim okupljanjima i prijedlog zakona o javnim priredbama, kao i prijedloge odluka o isnjižavanju određenih sredstava i odobravanju sredstava za nabavku motocikala. Prijedlozi odluka o raspodjeli sredstava za visoko obrazovanje za 2024. godinu u iznosima od 274.149 i 5.000 konvertibilnih maraka, prijedlog odluke o raspodjeli sredstava neprofitnim organizacijama kao i subjektima koji obavljaju muzejsku djelatnost, o davanju saglasnosti za zaključivanje ugovora o djelu za obavljanje poslova upražnjenih radnih mjesta u školama te za nabavku stalnih sredstava za potrebe pojedinih škola usvojeni su po prijedlogu Ministarstva obrazovanja, nauke, mladih, kulture i sporta. Vlada je ovom prilikom dala i saglasnosti za nabavku roba i usluga za potrebe škola, za prijem sudskih pripravnika i volontera u kantonalnom sudu, za nabavku sredstava za potrebe Ministarstva zdravstva i socijalne politike, te za zaključivanje sudske nagodbe u predmetu Andrej Rezo. Nešto duža diskusija vođena je o informaciji o inicijativi za uspostavu Centra za ruralni razvoj, koji je po okončanju sjednice dodatno obrazložio resorni ministar Advan Akeljić. Dakle, upravo tako tragom inicijative općine Travnik i jednog broja ozbiljnih ljudi koji su se ostvarili u poljoprivredi zajedno sa saradnicima unutar ministarstva sektora poljoprivrede rodila se ideja i inicijativa da se uspostavi centar ruralnog razvoja. Sam centar bi dakle funkcionisao na način koji bi se dogovorili da funkcioniše, formalno pravno oblik bi dogovorili, je li to agencija, je li to neka druga vrsta samog pravnog osnivanja. Sjedište bi vjerovatno bilo ovdje u Travniku, jer se općina Travnik ponudi da iznađe takav jedan prostor potreban za urede, za kancelarije, za funkcionisanje samog centra. Nivo sredstava koji je potreban također je bio danas prezentovan vladi za samo funkcionisanje zaposlenih ljudi i za opsluživanje dakle, poljoprivrednih proizvođača. Ono što je dakle, krucijalno, što je misija i sama vizija samog tog centra jeste dakle, da unaprijedi se sektorska politika poljoprivrede u kantonu. Dakle, da se ostvari bolja prohodna komunikacija sa značajnom ulogom savjetodavne funkcije agronoma i inženjera spram proizvođača, što u agronomiji, što u stočarstvu, što u svim ostalim sektorima poljoprivrede. Naravno, ono što nam predstoji u narednom periodu jeste pristupni pregovor s Europskom unijom gdje se poljoprivreda pojavljuje kao posebna agenda koja je veoma složena i gdje bi nama u ministarstvu zajedno i proizvođačima na terenu vrlo važno bilo da imamo educirane, kapacitirane ljude koji bi mogli dakle, uvezati i biti suport i poljoprivrednim proizvođačima i vladnim institucijama da svu tu dakle, politiku generišemo i pripremamo kako bi bila što bolje iskorištena. Ministar zdravstva i socijalne politike Anto Matić na sjednici vlade prezentirao je informaciju o pregovorima sa sindikatima zaposlenih u zdravstvu, istakavši da je postignut sporazum o povećanju satnice za 10%. Nezavisni strukovni sindikat jučer je poslao dopis u kojem su zapravo pristali na povećanje satnice na 3 marke 30, znači ranija ponda vlade je bila 3,20, ovo je sad na 3,30, evo jutro se ministarstvo predložilo vladi da potvrdimo tu satnicu i mi ćemo vjerovatno idući tjedan potpisivati sporazum sa nezavisnim strukovnim sindikatom. Ostaje još ovaj drugi sindikat doktora i stomatologa koji i dalje traže satnicu 3,4. To za ovu godinu nije moguće ni financijski izvodivo jer ovo povećanje za sve uposlene u zdravstvu od 3,30, znači povećanje 10% na godišnjoj razini košta 8.870.000 maraka. Znači za daljnje povećanje nema više prostora, tako da evo kažem, to će biti ovo je konačna i zadnja ponuda za ovu godinu što se tiče sindikata. Na ovoj sjednici vlada je usvojila prijedlog i odluka o odobravanju sredstava za prijevoz za drugo polugodište za oblast kulture, za oblast sporta, kao i za raspodjelu interventnih sredstava za poticaj privrednim preduzećima.